yabamenye kera abayo yabamenye itarabarema. ko ntarinzi ngo bwakeye gutyara. Mucyara kwera ubuho yahishije kweri. Mucyara Karame mugabo mwiza. Wawatetse? Natetse sinabonye icyo guteka. Abana babagahe ko maze ibyumweru bibiri kweri ntababonaho. Babaga iwacu, nabohereje iwacu. Ngo? Nabohereje iwacu. Iwanyu se bagiye kwenda iki kandi? Kubera inzara narabohereje. Inzara? Tugiye kunsuzuguza koko? Byatewe n'inzara siko nakubwiye. Inzara si inzara gute? Narakubwiye ngo imirimo yacu ntabwo ibagiye buri munsi. Tubajije rubanda bavuga ko ntaguhahiraga. Ntabwo mpahiraga. Ntabwo mpahaga. None se urampahiraga? Ariko none ntaguhaye wowe ntawahaha. Urukumbwira ngo nje kwiyiya nakwiyiya nte mfite umugabo. Ntabwo ari byiza kugira untegeho buri kimwe cyose njebwe hano ibintu bitanze ku nzara. Ubu ndi umukwe. Dagashwingi. Komera cyane. Komera Benjamin. Kamwe. Yego. Urakomeye? Ndakomeye nta kibazo. Ni Imana ikumpaye. Narindi kuzi wawe. Cyo. Uzungo biranyoroheye se. Ni iki kandi? Iyi minsi nzari turi nabi. Just nanifuza nka twa miliyoni 2. Miliyoni 2 just. Nuko kwigenga nyamba. Ntabwo binyoroheye mu rugo. Uzi ko ntakitwa umugabo. Abana babajanye kwa nyirakuru. Ron. Agashiringi nakagwa nta kibazo. Nisi mwana kubizi kariko kazi nkoraga. Kuguza amashiringi abantu ni kubyo bintu. Numvaga abantu bakuzi kamwe. Ubu ngubu babonye umuntu nyawe. Nta kibazo areke cyangwa mwana ukurikiza amategeko. Ndabyumva. Amategeko ya Roni hari amategeko nashinze ukurikiza Roni. Nazindutse kare ari wondi gutekereza. Nta kibazo watekereje neza kabisa. Umve nta kibazo umva ubwo babushiriraho mbese. Uraza kubona agashiringi umubeshe umuryango wawe nta kibazo. Ndi umugabo. Ntabwo wabura agashiringi mpari mu. Ntabwo wabura agashiringi mpari rwose. Nanjye mbi umugabo nk'abandi cyaro. Bari bandi nabi. Twagiranye ni bwinshi cyane. Hari isiko yari mu mwanya wa data kandi naho tubane ni igihe kirekire. Oya kagubara agashiringi mwana. Mbarira nzishira nanje kuyu mufuka. Miliyoni wari gushaka. Yirujesha. Akira. Wakoze. Mwana ndakwize nk'inshuti yanje. Ejo mu gitondo nenda kuza. Mpereze iyo ndagano munanyandikira. Nta kibazo kiriho. Umugore wawe atanga gusayininga. Arasayininga. Aje gushiraho kuboko. Weho uzinduke. Agashiringi nta kibazo kashituka kukabonye. Noneho mu gitondo kare. Uze nenda kuzidukira iwawe. Twandika indagano. Umugore ariko ababizi yo gusayininga tutangira kuzana impaka. Mu gitondo 12 numva umuntu komanze. Kugira ngo n'igisambo kiza arabari njewe. Kuzana uje kugira ngo tubirangize neza. Nukandi ugenda ukore nyine abantu bakore kwa nyoko bakwesha. Usinyoko bakwa kukurerera. Abagabo nabasangira kamwe uri inshuti yanje kuva mu bwana. Kubwa iki kintu nkoreye ndishimye cyane ubu mpagaze nk'umugabo mu rugodo. Ubagize umuntu mbaza umufuka mfitemo akantu. Bo tugene nkugura agacupa. Ntabwo uri businde ubwo. Kabaye. No. Ndikutaha mani ndikuja mu rugo. Tuzabona nejo ubu ngubu burije. Ejo kare tuzabonana. Ampaye nka sebe shim. Steve Benjamin ira. Ko si umugabo yabaye iki? Kwagira ngo yawukutse. Iyo umugabo yabaye ikira. Ariko ameze nk'ufitemo n'agashako. Uyafitemo ibintu byose bishimbo yiriraga.
asimu urwo yafitemo uyu mugabo yagurishije umurima ndagashahurwa ahurwe miliyoni 1.5 singize ndazijanye ndagashahurwa wambwa ko ndonaze mukuramo ngo musiga Benjamin we niko mwa aha hamutsinda kandi polisi zisigaye ziraza kamugezi we kasita mugezi we kasita naronse Yesu we nemera mu ya gende mwa Ti Benjamin yabaye umwana muto ungana nka gucyo kunywa inzoga ingana gucyo yo kugira ngo ananirwe no kuja mu rugo iyo ni inzoga ki Dari umwana nanje nsanze arambara iyo hepfo ku murombero gukwa binyovanga. Iyi nzoga yenkwe niba ari indogano ntaho mbizi. ariko abakobwa b'ikige nabo bararusha umwana ubyaye kabiri ubazageza he ubu ni rugo kirwo bari kubaka uru rugo rumeze rute nzaba ndareba None rero mbonye imvura ikitse ndavuga nti umwana musize ahangaha no gupfiraho yapfiraho. Uko umureba ntagira gatege ubu wese yanshenjagwe ntiwareba. Yewe sinzi niba ndamugeza no mu rugo. Kani hangane hari kasa tugiye gusohora tugende. Yewe aha cyo mujane mu rugo ariko nta rugo rw'uyu mwana mutoya Yangane. Oh. Eko manaje. Yangane. Yemwe baha. Yemwe bakwati Benjamin. Yemwe bakwati Benjamin. Muraho n'amahoro. Ugurura. Gurura. ariko mana we Ugurura. ariko subukwera uyu muntu uko yagiye atankoye yavuye hano ari muzima isente zo kunywa yazikuye hehe Yemwe wa mugore we. kwera uyu muntu Uyu mugabo musanze hepfo ku kirombero cyo kwa binyovanga. Nsanze arambaraye iyi nzoga yanywe niba ari ikisimbiza amazima. uyu mugabo yabaye iki kweri koko ukuntu kameze mazima ubu kwera uyu mugabo tuzagera kuki Ndavuga ni batenda bamutsinda no mu nzira. Kamuzane. Wenda ibintu by'ubu ngo batemu basege barabaye batemu kiwamenya akira muryamishe. Mana koko none se ubwo nkuyu nguyu tuzagera kuki Yewe. uyu tuzagera kuki Oya muryamishe. Nje kasta mugereje ahangaha. Ndagiye ibisigaye ni ibyanyu. Kandi muramuke. Karurakoze. Murare neza. Urakoze. Muramuke. Yesu we. Uyu mugabo namushakuye. Nsanga isimu ntayo. Isente zo yanyoye yazikuye hehe? Kwera abagore ko twarushe, ko twagowe. Uyu mugabo isente yanyoye zikamuhindura guca. Yazikuye hehe? Mumeze mute? Turaho. Niki se kibagenza? Kiri kutugenza. Urabizi ko ufite ikibina kiguzaga ishiringi. Umugabo wawe ejo namubuye ishiringi miliyoni 2. Yambwiye ngo mufite ibibazo ngabara bamwe bamutorotseho no mu rugo mwizana niyo kubica anje mu inshuti yanje kugira ngo nabone guco kandi mfite ikibina cyo guzisende ishiringi banazimukubise. Agashiringi ko ntako nzi. Agashinyi nakamuhaye ejo mubwira ko ndakera mu gitondo je tume buna nzindutse tu kugira ngo ntasanga haraho na yanagiye kugira ngo mukemure kirabazo ndagamba Ntabyo nta numuhahano yanzani nuko urazimuhereza ishiringi razimaye kabisa nese ko ntazo nabonye katampahiye ngo nze mbone numuhahano wenda ngaguzane mu nzu aho inzara kirenda kunyica
muntu utari imyigurutso wa mugore we. Oya. Umugabo nahaye miliyoni 2 no se yageze maze mu ijoro rimwe. Nta nabesha. Hano nabonye ntago. Uko atari gukoma rihe? Ntago. Ko atari gukoma rihe? Dorani hano munsi. Umunyakure wenda mvugane nawe. Hano bari kugushaka. Wazihinduka gute? Bayo barebe. Ntabwo byakunda. Akamfururikira ijoro. Kuri kubona kuri nko kubiswe ninko basimbonye Benjamin byakwayo bite. Uyu mugabo kwagira warabira mu kubitama. Ndi kubona n'imisaya yasosotse. Ndi kubona ibyo bimuzuye nta nutuzi ngo ararakarabye wenda. Ego. Umva rero wa mugabo. Njewe nta ndagano. Yo ndenda kuba kuko nta siringi nabonye. Nta nakubesha pe. Nta ndagano. Ibibazo byanje n'uyu mugabo. Ntabwo twabinogereza hangaha. Ntabwo byarangira hangaha. Ibibazo byanje n'uyu mugabo. Nabwo mbigushizemo nandi kukugora. Ibibazo byanje nawe birarangirira hehe? Ku polisi. Nyemera mu byana vuba. Nibyo kabisa. Niba mujane. Bamujane wenda hari amategeko gamwigisha ubwenge. Wenda nanje nkaba umugore nk'abandi. Niba mujane. Ndabasabye mukore subscribe kandi niba byagushimishije ushiramo comment ahangaha ushatse kunyunganira nabwo ushatse kumpa ubufasha bwawe dore numero yanjye ngiyi hano ahandi mukomeze kunkurikirana ci Benjamin TV nakoze cyane.